Croeso nôl I Dinas Plan Noah. Welcome back to Noah's Kids City. Heddiw ni yn mynd I bod yn darllen fwy a heddiw. Today we're going to be reading the book Fwy a Heddiw. Gobeithio ti'n hoffi y fideo ma. Hope you like this video. Fwy a heddiw. Heddiw rydw i'n bum bwyd. Gorfennaf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 5 heddiw. Roedd rwy'n I 4 oed. Y pen blwyddyn byfa. Dyn 6 oed. Ers talwm rwy'n i'n babi bach. Mae pethau wedi newid ers pan oedd yn un fabi. Ers talwm, amser maith yn ôl. Y dyfodol, the future. Doedd dim car ers talwm pan oedd nain yn fabi meddai rhan o rydyns. Sorry, mixed pages up. Rwy'n lean. Mixio tydanau lan. Ers talwm doedd dim trydan neu car. Amser maith yn ôl. That's Spider's thinking. Doedd dim byd wedi newid yma ers amser maith. Roedd pawb yn byw fel pobl. Gwlad yn rwla. Ond mae gan strempan drydan. Mae strempan yn person drwg. Strempan is a naughty person. Hi, Thomas Edison's. Diolch I fi, ac mae gan fi gar. Carl Benz. Diolch I fi. That is people who've made them, if you can see. So it's Thomas Edison and Carl Benz. Got some more. Mae gan strempan ffôn a chyfriadur. Wnes I job golew, Steve Jobs. He made, what is it called? Computer. Alexander Graham Bell. Diolch I fi. Rydw i'n hoffi pethau sy'n gwneud sŵn. I like stuff that makes noise. Like cool stuff like metal makes noises, but cars make noises, hoovers, washing machines. Mae rhan o rydyns yn dal I olchi dillad mewn twb fel ers talwm. Ond mae gan strempan mae strempan yn lyfio peiran I olchi dillad. This is the one we love. Pop. Ping. Mewn trocha mae rhan o rydyns yn cygeni bwyd, fel ers talwm. Person modern ydw I, ond mae strempan yn cygeni bwyd, joking. Ond mewn pop-di-ping mae strempan yn cygeni bwyd. Pop-di-ping! Pop-di-ping! That's a microwave. Do you get it? Because it's like a pinging oven, because it's like a small oven and it pings when it's done. So pop-D, ping. Yeah, pop-D is oven. Flasig bara a fork o'r beret Mae'n credu yn wneud tost. Ond sboncio yn dost o'r mae tost strempan. Mae Dewi doeth yn mwynhau'n gwrando ar gerddoriaeth ar record. Ond rhaid ar gerddoriaeth yn fynd am dro mae strempan. Strempan listens to music outside. Phone, MP3, ePod. ePod goes in the ears. MP3 you hold and put the songs on, wind it forward and back. Phone, you can get games. We love phones, don't we? You can ring people on them.
But let's see my relevant uncle and I. Well, let's tell him. Broom! On my Hoover Sunset Gun string pan. Let's tell him, see this amser, Heddiw. Y beint cyntaf, y ffôn cyntaf, y car cyntaf, y teledu cyntaf, ffôn symudol cyntaf, y cyfeiriadur, Apple cyntaf. So these 3 ones of when 9 Rala Rudders were 5 years old. Ffôn symudol and teledu cyntaf was Rala Rudders 5 years old. Cyfeiriadur, Apple cyntaf, Rudlan and 5 oed. So she's 5 years old today because, look, 5 years old, and it says Lats made on the day this book was made. Well, I think if they made it. Does neb yn gwybod beth fydd yn gwneud fory? Beth sydd yn digwydd fory? I'r dyfodol. Gobeithio ti'n hoffi'r llyfr yna. Hope you like that book today. Gobeithio ti'n rhoi like and subscribe i'r channel fi. Hope you like and subscribe to my channel. Gobeithio ti'n gwylio video nesaf fi. Hope you watch the next video of mine. Hwyl fawr, bye!